disiran masusuat reka ku parangai, disiran reka masusuat ku kanditar ka, disiran reka masusuat si ku dingka di kapagagama, disiran reka masusuat si ku kambubuntalan ka, disiran reka masusuat si ku kapananaruan ka nagusumaguguing ka. Na upama kuskanian na pagilayan niya na ginawa niyan na mas madakli paawing hadis ka ugay nasakay kanununuan niyan na di niyan kanunuan aginawa niyan. Giyanan na madakla ng mga manusia na di tanuanan ipagawid akal mga warip no Allah. Ayayawid tanu akal nandumanay kaswat tanu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Asar ka masuswat tanu su Allah na pialang